Wan insan, iso ni Brando. Taga ano ngay mat? Taga probinsya, ngam adabalay da dito syudad. Iso dito nga agad-adan. Kasta ka di? Yam amom tumat insan. Timasakbayan Ilocano Radio Drama. Kablaw, agyaman kami unay, kadagiti, kakabsat-kabsat, ken amin nga kailian iti asideg ken adayo, anang ipaay iti panangipateg. Ne, abay nga manong, aldawan, di ka pa'y nakadigos. Saan ka di amapan iji pagadalan? Ha? Kwa. Mapana, kading ko. Ngaminton aldaw. Ha? Awan mo't aramidan mi iji pagadalan. Agprak-practice kami lang iti graduation song mi. Oh, di makipraktis ka, manong. Ay na, no syaktisi ka, ragsakak ati makipraktis. Masadutak nga rod. Alakid din, mapangkan, umunakan. Sumurag kak to inton aldaw. Anya? No agsaludsud kang kadagiti gagayim ko, ibagam ti imbagak. Anya nga day imot mo barog, kasla kawis mo. Ha? Tugak day toy, uncle. Iniawid ko na, tapno mailabak mat. Iti kasta, presentable nga usarak inton aldaw ti graduation mi. Ay napakaragsakak unay dayta, Oliver Barok. Maragsakan parakan ka. Agyaman ak unay, uncle. Ala, tagsagana akmat nga rod. Tasakto ti mangimartsakan ka. Una, uncle. Adda kayo no anya ti kawusyo. Tinapatag. Adda kayo ang mangimartsa kanyak. Juan Barok, sana mabalina sa anak nga umay. Alam dito isang 1,000 pesos, balasan ko. Ha? Abay daytoy. An-anuak, angkal? Ikay jay ili, tamot lang. Ha? Gumatang ka iti irigalo takin ni manong mo inton kanikadwa. Ha? Una, tapno maragsakan ni manong mo iti panagraduar na. Ay na. Ay, sana ulo talaga. Adda regalo na. Di ka madanagan, balasan ko. Tainton si ka graduar iti high school. Saan lang agbalor iti 1,000 ti irigalo mekan ka kinimanong mo. Dakdakkel to agatad. Anya? Ala, yung ni Jay Ili, tapno makasubli ka dagos. Insurat kon tigatangam. Congratulations, manong ko. Agyaman ak unay, ading ko. Adto'y ti regalo mi. Para kan ka, manong. Naragsa ka pa naggraduar mo, Oliver Barok. Ay na, agyaman ak unay, uncle. Nusan aga po kada kayo? Sa anak-anak katurpos akastoy. Awan anyaman na, Barok. Naragsak kami iti kapsat mo para ken ka. Maminsan pa kablawan ka iti naragsa ka pa naggraduar mo. Kasano nga insan, anya ti plano mita? Sa dino ti pag-enrollam? Ha? Siyak, ijay syudad. Iso nga min tinagsaritaan mi kininanang. Total, ijay matlang agtrabaho. Iso nga ijaya ko na. Nasayat no kasta insan. Namsyak, jakpay amo no aginrolak, wano saanan. Anya? Pampanunutat ngamin. Akaslasanan akabalan ni uncle timang paadal kada kami iti kabsat ko. Insan, no ijay ta syudad nga agadal, mabalin kamot nga agbirok iti part-time job mo ijay? Sa bagay matkit di Nangruna iti Sabado, kan Domingo. Mabalin mo ti agkargador ijay palengke. Makatulong kan kaday jay. Uday tati ko na ang Barok, umanugotak. Agyaman ako unay, uncle. Isu na lang tadyak kaya ta makipagnaid ka kada Brando. Mangsabol ka iti boarding house mo. Uncle. Jakmat la kaya ti makipagnaid kada Brando no bilang. Amumatan ti ugali ti inana. Ang mga no pagbalinan nakapapaunin ni Jay. Ewan, uncle. Anusak laangan ti agabang. Wen ka anakan. Di ka matanagan. Suportaran kayo.
aginggat kabaalam. Ala, di kan agliday akasta. Malidayanak lang amin. Gaputa, dua kami laangan kini Uncle ti mabati di ti balay. No apay-pay lang amin, ama sapol nga ijay syudad ti pagadalam. Di kagdanag. Agawid mamindo at makabulan. Promise mo ah? Un ka di. Un gayam. Ipalagip kumanan kan ka Kalpasan ti klasem. Agawid ka adagos. Sika kuman ti makaamong agluto dito'y balay. Di mo nurayin na sumangpat pa lang ni Uncle. Tapno iso ti agluto iti kanan nyo. Wan manong, sa anak mo't ama kibarbarkadaan niya. Tapno mapanak agbalbalog kalpasan ti klase. Nasayaat no kasta. Agsingsimpot ka nga ron dito'y Apo! Nagmayat matanda ito'y boarding house mo, insan? Ha? Nagmayat. Tasolom da ito'y seled. Mabalin mo ti mangyawid iti chicks, iti anyaman nga oras sa kayat mo. Ha? Sika talaga insan. Chicks manan ti adda dita panunot mo. Katuan mat. Amo matanda ito insan mo. Habulin ng mga babae, ako nada. Anya? Amon gayam. Adda ka din nabiro ka mapagtrabaho amin ton Sabado? Adda insan. Adda nabiro ka kay palengke. Kaduak ni Cesar anapan. Ket mangibunag kami iti natang manipod iti gate. Aging ga iti unag ti palengke. Kasta Nasayat da ita. Tapno adda mat pag part-time ma'am. Adda pag shot ko naman. Naimbang nga oras mo, ading. Ha? Kastamot kan kamanong. Sika ka di imbaga ni Auntie Irene, akabarbaro akadwami ditoy. Wen, siyak. Kasta ka di. Ala, agtugaw ka pa'y manong. Yaramidan ka iti kape. Agkape ka pa'y sakbay amapan ka agbunag iti nateng. Agyaman ako unay. O anya, maanusam ka di ti trabaho ditoy manong. Wen, awan mo't parikot. Saan mo't anadagsan ti trabaho? Nasaya at no kasta. Ay, wen gayam. Alam ka di ti tangdan mo ita? Ha? Kuha. Saan pa nga ita, ading ko? Ibagak tulatan no masapol ko. O sige. Ibagam tulatan ka ni Auntie Irene no bilang laeng. Twice a week lang amin nga adda ditoy. Uray siyak. Sabado lang kan Domingo ti kaddak ditoy. Agad adalak ngamin. Kasta ka di? Ay kat, uwan naimbagla makatulong iti panagadal mo. Agpada tangarod no kasta. Uray siyak. Umayak ditoy no kastoy nga awan klase. Tumulong nga kada Auntie Irene. Imbagla nga allowance ko mat at itangdan ko kadakwada. Anos lang talaga, ading ko. Gayam. Anya ka di tinagan mo? Sunshine tinagan ko. Shine ti awag da kanya. Nagpintas mo't tan tinagan mo. Maibagay iti kinapintas mo. Anya? Kurso na adam ti kaanakan ti boss mo? Uwan insan. Ay na, nagpintas si ka. Kasla Andrea Brillantes ti kinapintas na. Anya? Ay kat, nagpintas nga rod Uwan nga rod insan. Saan mata na maikat dito yung panunot ko dahil jay sunshine. Nagmayat pa'y tinagan na. Anya pa'y lang tiraramidam ngay. Arma mo na. Anya ti amom. No iso ti mangted iti sunshine kan ka. Aburay pa'y matain san. Nabiit kami pa'y lang anagamam mo. Amangan kit dimat no anya ti panunutan na. Armam kit din. Sige ka. Unaanda ka ti sabali. Ha? Anya? Adda ka barbaro akadwayo ijay pwesto ni Auntie Irene, insan? Wen insan, ni Oliver. Gwapo? Ha? Si Kakit Dimot. Dayta talaga ti saludsuda. Siyempre siyak pa'y ti kunam. Katuan mat. Gwapo ni Oliver. Agad-adal mo't lang dito syudad. Kasta ka di?
Kaya't masawan, weekend lang ang umay ije pwesto ni auntie. Wan insan, iso ti agbunbunag iti nateng. Nagagat ang arad no kasta. Ay na, sapay la kumatamara na ak numapanak ijay. Ay na, nasaya ta si Mangpot kan Manong Oliver. Nagdanagak, kunaklakit din no saan ka makaumay. Ha? Pasensya ka na. Naladawak namin iswa. Medyo naladawak. Kasta ka di? Alaaman nga ro ti number ko Manong. Iti kasta, ag-text ka adagos no makaumay ka no saan. Tapno amok, madanaganak ngamin. O sige. Alaak ti number mo inton malam. Sige. Agtugo ka pa'y, tagtimplak iti kape. Agkape ka pa'y nga umuna, sakbay amapan ka agbunag iti nateng. Agyaman ak unay. Sunshine. Makadlawak man. Hmm? Itay pa adeta cellphone mo, tikit kita mainsan. Ha? Sakat isam ka nga isam. Ano? Anya na itis isam mamaya. I-share mo mata. Insan. Maragsa ka na. Gaputan na alak ti cellphone number ni Sunshine. Anya? Kan maysa. Friends kami matan iti Facebook. Kita ak nga ron da ito post na. Awan mo't makita ka kaayan ayat na. Iso ang masigurado ng awan pa eh. Ngan? Kita man tirupa na. Iso day ta. Pow! Nagpintas mo't gayam. Ay na, no syaklat ti sika. Iti damo pailangan nakita. Imbaga akon nga ayatek. Anya? Kadwa na. Amumatan kanyak. Numapapanlang iti babae. Ay, sa anak nagpaudi. Iso akasta ka kumamat, insan. Galawang taraki. Saan mo aliplipatan nga awan puli tayo ama nagbabain. Itay pa nga Miss Isam ka friend. Ha? Siguro, ada ka chat mo, anya. Si kamot friend. Awan ka chat ko. Adala nakita ka nakakatkatawa dito Facebook. Isa magis-isa ma. Uy, amo kung dagita nga style. Iba ka mat akanyak, no asino dayta? Sika talaga. Awan ko nakngarod. Jak lapat yan. Maamwak tumat lang, no asino dayta? Aginom talat ta insan. Hindi ka matanagan. Sakti makamungag bayad iti amin. Nabartagtan insan. Agawid takit din. Sabado inton bigat. Adda trabahok. Una yan day ta kinagagat mo insan. Kaslasaan ka mata na mapambanog. Sana talaga insan. Tapno amom. Jak pulos marik na tibannog ko. Uray agmalmalamak nga agbumbunag itinatang. Basta makitkitak ni Sunshine. Okay lang. Talaga na in love ka kini Sunshine ha insan. Talaga, insan. Awan kayam. Buludak man pa iti cellphone mo. Makiteksak lang. Awan nga minan load ko kat. Ay kat una. Asino ay atiteksam. Ato iti cellphone ko. Kanayon nga dalod na rayta. Tanyaman nga oras. Ag-text ni Sunshine. Kat adda pag-reply ko. Una. Mabit lang ha. Aday ta. Nalakmot lang ti cellphone number dahi dya Sunshine. Sakman lang ti mangaram kan kwa na. Agkapoy-kapoy mo ito'y kasinsin ko. Anya nga insan. Natiksamon. Uwan insan. Di ka mandanagan. Minanang titineksak. Imbagak amaladawak nga agawid. Amangan ngamin no agururay da. Imad nga inala ti kasinsin na ti cellphone number ni Sunshine. Ita papagayam. Denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Beta, naala kon ti cellphone number ni Sunshine. Siyak man lang ti mangaram.
Tagkapoy-kapoy mat dito kasinsin ko. Oh, anya nga insan. Natiksamon. Awan insan. Di ka madanagan. Ninanang titineksak. Imbaga kamaladaw ka agawid. Amangan ngamin no agururay ta. Kasta ka di. Ay katuna. Narigat mat. No agur-uray da. Awan nga rod. Oh, ato iti cellphone mo. Hello? Hello. Naimbag nga oras mo. Adi nga nakapimpintas. Ha? Sino da ito eh? Siyak ni Brando. Brando? Awan amok a Brando tinagan na. Kan, sino tinangalam iti cellphone number ko? Sana na naskan na mamuam no asino tinangalahak. Yamamok tibagik. Siyak ni Brando. Kasinsin ni Oliver. Dek trabaho kada kayo tunggal weekends. Anya? Natairak. Andalangak. Kumpara itinsan ko. Mabalin ka diti agdaton kan ka, miss? Anya? Ay, nagbastos mo tanday ka kasarsarita. Idapak man langan ti cellphone ko. Among friend, aday mawag kanya. Brando ka no tinagan na. Ha? Kasinsin ka no ni Oliver. Diyak maguston ti pa nagsasauna. Ibaga na ket din anataer ka no. Ada ka no lang na. Anya? Kanti diyak kayat ngayon bagana. Di nakpay am-am mo kan nakitkita. Ngamdamagan nakmutten no mabalin ka no ngagdaton kanyak. Anya? Ay kat, mabalin ko nam kuman Si kakit dimot. Anya ti ammom, no pod no ti imbaga na nga addalangana. Amang ano kasla Daniel Padilla. Ay kat aklo naman Ne, abay nga insan. Kaslag kakapsot kamat. Uwan nga rod insan. Nasakit ti bagbagi ka. Ay sus, kita ama. Agtumar ka dagos iti agas. Uwan insan. Gapo siguro da ito iti panagpuypuyat ko. Diretso ngamin ang nagpuypuyat ak. Gapo iti adong ang papaaramid di teacher mi. Anya nga rod. Aganos ka. Uray sakmet. Diyak sakit di makapan ni Jepalengke. Sabado pa'y matinton bigata. Anya? Saan ka makapan, insan? Lukas to'y latatirik na ka. Awagak ni Sunshine. Taibaga ka. As anak ang makapan. Ay katwa na. Narigat mat no pilitam tibagim. Nga oray di mo kabalan. Awan mat klase ta, insan. Agawitan. Tapno makainanakan. Anya? Awan pa panam inton biga? Awan, jakon kaya ti mapan iji pagtrabahwak tunggal weekends. Taapay? Sayang mat. Jak kaya ton. Nakalaslas tog dagiji kakadwak ng trabaho. Ang toxic nila. Anya? Jak kaya ti kasi akadwa iti trabaho. Dax ti apal da. Kan amin ang makita da, apalan da. Kan maysa. Kanayon da kapag papasan iti pungtot da. Iso ajak kaya ton ti mapan. Mangsapulak tulangan iti sabali apang gadak. Hay, una yan dagiti kasta kakadwa. Kat, anya nga rod ngay. Ado mo ti mabalin apag part-timean dito syudan. Wan mat ket di Nagsakit at talaga tinakam ko iti pagtrabahwak. Bay amon. Saan nga isuda ti pampanunutam? Amom, ti kakasdi at tao, makarmadan tumatlaeng no anyaman ti inararami daken ka. Stay humble, friend. Sabagay mat ket di. Naawan pa panam inton bigat, umay ka iji pwesto da antik iji palengke. Iti kasta, saan ka ama boring iji boarding house mo? Rabiin nga, kada umawawag? Ni Manong Oliver, mat. Hello? Hello, Sunshine. Hello, Manong. Nakaawag ka, mat. Wan. Taibagak la ko ma. Asa anak pala ang makaumahin ton bigat. Ha? Kakapsutak ngamin. Nasakit ti ulok. Kaslag trangkaso ka. Kasta ka di, Manong? Lakot, agpapigsa ka nga rod. Agtumar ka iti agas,
tapno makaumay ka inton sumaro no alawas. Wen, katagyaman na kiti concern mo Agpapigsaak, tapno makaumayak manen. Kan tapno makita ka. Ha? O sige, pakibagan tulangan kan ni boss. Ha? O sige, siyak ti makam mo. Agpaimbag ka ha. Bye! Oh, api akas ta ti expression tarupam. Kasla naunag ti pampanunutam. Jakman amo no apay akas na masadsaduta. Kasla makatukturo kak abigbigat. Wen gayam. Kunak man no ada kabarbaro akadwayo di ti pwesto yo. Ni Oliver, ngam saan anak ka umaita. Agkakapsot ka no ngamin. Iso nga imawag idirabi asaan pa'y nga umaita. Isumot lagayam akas tatarupam. Siguro, iso ti sapsapulan dagita matam. Iso akas tatilangam. Manalipapan ka talaga. Masadsadutak laeng, kastan ti bagbagam. Mabalin mo't anapuyata naklaeng anya. Amok dagitan nga style ko naktumat. Sayang mat. Ita nga dak ditoy. Saan nga inmay? Sika talaga. Aduman nga yung bagam. Ala, agkapitakit din kabayatan ti panaglaklakotan iti palengke. Naimbag nga oras mo, ading. Ha? Sagam ni Brando. Jay, mawag kan kay di na minsan ngal daw. Anya? Ay, nagwapo mo't gayam ti kasinsin ni Manong Oliver. Siyak Jay kasinsin ni Oliver. Kasta? Wen, kumusta kan? Ayos laan. Ala, agtugaw ka tagkape tayo, Manong. Agyaman ako na ading sunshine. Amom tinagan ko? Una, imbagan ni Oliver as sunshine tinagan mo. Iso nga mo. Kasta ka di? Sige, agtugaw ka laang. Taitimplaan ka iti kapim. Ay na, friend. Kung aklakit din kung kunana laang at dalangana. Punumat gayam. Anya nga iti kahit masawa ni ti data. Ni Brando, di kasing si Manong Oliver. Ay no, nagwapo si ka. Oh? Ay, saan mo ta na may katiti panunot ko tilangana? Nainlabon to gayam ko. Hoy, Ay, kilatisan pa yung ati kinatao na. Amangan, no, ada kaayan ayat nan. ay na, sapay la ko matawan, friend. Sapay la ko ma. Kinapudno na. Gwapo mo't ni Oliver akasinsin na. Nasingpat ka na respeto. Iso na lang ta. Panagkunak at adan kaayan ayat na. Anya? One friend, tapno amom, crush ko day jay. Ngam, adan sa ngaminan, girlfriend na. Apay day ti kwarta, uncle. Ingka man nagload, tawagan ta ni Manong mo. Ha? Wan, uncle. Inak nga rudan. Uray siyak. Kaya't kumot ang makasarita ni Manong ko. Amo kakailiw mo mutan ti kabsat mo. Damagan ta no kaano nga agawid. Hello, Donna, ading ko. Hello, Manong. Kumusta kan? Nasayahatlat ta, ading ko. Da kayo nga kan ni Uncle. Kumusta kayo matan? Okay kami laang. Daytoy, kailiw da ka matan. Sana bale. Intun umayalawas siguro ti panagawid ko. Kasta? O sige, urayin da ka Wen. Ay, kumusta mo ti panagadal mo? Ayos lang, Manong. Awan parikot. Nasayaat no kasta. Ni Uncle, tultulungam ka di iti trabaho na, numalpas ti klasem. Wan, Manong. Anya ka lakit din. Nasayaat nga ron no kasta ading ko. Ala, kasta pa'y. Katagan anad kayo dita ka ni Uncle. Anya ti ko na minsan. Agawid kay di lugar tayo inton umay alawas. Waninsan. Kailiw ko matanda, Uncle, kan tikabsat ko. Ay kat sarong karam nga rod ida Di saan ka man na makapanidya palingkin ton Sabado? Saan pa, insan?
Saan na bali At damo ti ay banda, nukas di sa anak ang makapan. Anya nga tanong siya klangan. Ha? Apay akas lamas daw ka insan. Ah? Kabalak mati agbunag Ay na, insan. Agbambannog ka laan. Naimbagkan ka Agtrabaho ka man wano saan. Makaadal ka latta. Ta suportado dagiti naganak mo kan ka. Sabagay. Angam mayat lata no makitang danak met. Tapno agling etak met Sa bagay mo't kit di Katwa na. No kayat mo lakit di timapan. Sige man nga rin insan. Mapaanak to man inton Sabado. Anya, sikat agbunag iti natin. Sigurado ka kadi akabaalam? Wen, apay, mas daw ka? Mas daawak takas na saan ka mo't anaruwam nga agtrabaho. Si kakit di met. Taga-probinsya tayo. Iso ka balakmat da ito yung trabaho. Ala ano sa mga rod ti agbunag iti natin? Saan mo't mamin nga imay ni Manong Oliver? Nagawid ngamin. Iso asak pa lang ti kadwayo. Ala nga rod, ingka agbunagan, tapno malpas mo adagos. Di ka madanagan. No kasano ka paspas ti kasinsin kong agtrabaho. Naparparta pa'y. Apay akit kitaan nakmatlatan. Nagpintas ka ngamin. Sanak ama-uma amang ming-ming-ming iti kinapintas mo. Anya? Naangaw ka mo't gayam. Sanak nga gang angaw. Bagbagak lang tipod no. Sikat talaga. Ala, tangay nalpas ka mo't tan anagbunag itinatan. Agkape ka pa'y sakbay nga agawid ka. Agyaman ako nay, sunshine. Alam ka din titangdan mo? Kwa, saanan? Si kalatan ti mangala ititangdan ko. Ha? Wen, alam latan. Imbaglaan na yun ti allowance mo. Ay, saan Nagbanugam titangdan mo. Seryoso alam latan. Saan nabalikan niya, tadyak pa imat kasapulan. Kan sanak nga imay, tapno makitangdan. Imayak, takayat ka lang nga makita. Kan makadwa. Ha? Kat, anya nga rod ita? Nagdaton kan ka? Saan pa'y friend? Ay, nagkapoy a lalaki. Uy, saan mo matapagsawan ti kasta ni Brando Isakit na. Siyempre Sa bagay, in fairness, gwapo mat talaga. Ay, talaga. Amom, siya kunti kararagsakan a pinarswa no agdaton kanyak daychay. Ay na, di ka di madanagan, friend. Obvious mat nga gusto dayjay kan ka. Anya ko maaga po nga umay agpapansin kan ka ije palengke. No saan nga gusto kan ka? Ha? Iso nga urayam laeng. Agdaton to dayjay kan ka. Serye tayo itaalawas paulwan. Angaw ni Gasata. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nagkapoy a lalaki. Uy, saan mo matapagsawan ti kasta ni Brando? Tay sakit na. Ay, siyempre Sa bagay, in fairness, gwapo mat talaga. Wan nga rod. Amom, siya kunti kararagsakan a pinarswa no agdaton dayjay kanyak. Ay na, di ka di madanagan, friend. Obvious mat nga gusto dayjay kan ka. Anya ko maaga po nga umay agpapansin kan ka ije palengke. Naon pa naggusto na kan ka, Ha? Iso nga urayom laeng. Agdaton to dayjay kan ka. Ay, sapay lang ko mga rod friend. Namnama at dayta. Agsubli ako ni Jay Syudad, Uncle. Ading ko. Agananat ka kumakanayon, Barok. Wen, Uncle. Agan-anad ka akanayon, Manong. Nagbiit ka nga agsubli, Manong. Awan nga rod ading ko. At dapay ngamin klasik inton bigat. Iswanas kan nga agsubliak ita. O sige, sana bale. Agawid kan tumanan. At iti kwarta kaanakan. Ha? Ala, awate mon.
I-guide mo kumati agadal, tapara mutlaan kada kayo dayta. Wan, Uncle. Kat agyaman ang itintadyo ako ta. Nay, si kamot gaya minsan. Wen insan, amok nga mina sumangpad ka ita, isungay mayak. Hay, awan marami ko ije balay. Kasta ka di. Ayun gayam. Kumusta nga iti panagtrabaho mi je palengke, edi awanak. Nasayat la tamat, naragsak. Amangan kit dimot no narigatan ka. Saan? Asino kumamat ti marigatan no kasya nga dabalasang amakitkitam. Ha? Nagpintas at talaga ni Sunshine insan. Magustuak si ka. Anya? Hello, Brando? Hello Sunshine, kumusta kan? Ayos lang. Itaman pa nga mawag ka. Apay, umay ka kadi ag trabaho inton bigat iji palengke? Ha? Ay, kwa, saan? Imawag ak, tadamagag ko man no nawaya ka inton malam. Ha? Awisan ka kumamangan. Kwa? Awan mo't siguro ti aramidam. Di ka madanagan, sakti makam mo. Sige. I-text mo no sa Dino, taumayak. Pasensya ka kuman ha. Amok anabiit ta pa yan nagamam mo. Ngam ipudno kon ti panagayat ko ken ka, Sunshine. Ha? Wanyaman ti pangadang mo. Aklonek. Brando? Ay ayatin ka unay. Manipod da mo ka nakita. Nakariknak iti panagayat ken ka, Sunshine. Sapay la kumata kasta kamat kanyak. Pudno ti kunam. Anapiit ta pa nagamam mo. Ngam, kasta akmat kan ka. Ay ayatan kamat, Brando. Ha? Agpaiso? Yes! Nakaragragsakak unay. Siya kung ti karagsakan alalaki dito'y lubong. Woohoo! Sapay ko mga rod, tadinak to pasakitan. Saan? Ikarik daytakan ka. Saan to Apulos ama pasamak dayta? Naimbag na oras mo, Sunshine. Good morning. Ha? Ay, pasensya kan. Jack mo na puutan ti isa sangkot mo, Manong Oliver. Ayos laeng. Busy ka mat ngamin nga Axel cellphone. Ada kape di kusina, Manong. Makamukan nga agkape. Agkape ka pa, isakbay nga agbunag ka itinatan. O sige, kat agyaman ak unay, Sunshine. Naggapu ka gamit dyan palengke, insan. Un insan, nagtrabaho ak. Sayang mat, manun alawas asanak anapan. Kat, kumusta matan ti kaayan ayat ko ijay? Anya? Kayan ayat mat nga ibagbagam, insan. Apay, saan nga imbaga ni Sunshine kan ka? Nga agayan ayat kami? Anya? Agayan ayat kami insan. Nagkapoy kamot ngamin. Di mo matlarmanan, di naram kon. Kat inaklonak. Anya? Alakit din, aginanakan. Kalpasan na. Mapantamamot uminom ijebar. Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. I-blow out ka man, gapo iti panang sungbat kanyak ni Sunshine. Anya, adan kaayan ayat mo, insan? Wan insan, iso ni Brando. Taga ano ngay mat? Taga probinsya, ngam adabalay da dito syudad. Iso dito nga agad-adal. Kasta ka di. Yam amom tumat insan. Amang ano madaldalapos ko di tarwar. Ngam jak amo nga iso ti kaayan ayat mo. Wan insan, yam amok to kada kayo. Ngam saan pay nga ita. Amang ano nawaya ka inton bigat, friend? Taapay. Amang ano kayat mo ti agbantay pay lang iti palengke. Sana bale, taibagak ka ni Auntie Irene, asika pay lang ti agbantay. Kat kayat ko apay, si kangay. Ada date mi ka ni Brando. Ha? One friend, ngam pangaasim ha? No agdamag ni Auntie Irene, di mo ibagbaga ha? Si ka talaga. Pangaasim, di na pay ngamin ammo, ti maipapan kada kami. O sige. Ingkalat ta makidate. Tasyak ti agbantay di pwesto yo, inton bigat.
Nay, Beverly, itamang paya si katinagbantay dito pwesto. Wen awan nga ni Sunshine ita. Kasta, napanan na. Apay, saan ka di nga imbaga ni Brando akasinsin mo? Ha? Ane, anyat kayat mo asawan. Kat no napandalag date, iso nga awan tigayim ko. Anya? Iso adi mon sa pulan ni Sunshine, tanag-date da. Ano, sama siya ti makitkitam ita dito, ngagmalmalam. Ha? Saan matakasta? Ala, agkapi-kapay ang nga umuna. Sakbay ang mapankakbunag itinatang. Agyaman ang unay, Beverly. Anya ti ko na? Nasakit tinakam mo, iti kasinsin mo? Wan, talaga ang nasakit tinakam ko kuana. Ngamawan mabalin ko. Da iso tinaklon tigayem mo. Awan matgayam ka ayan-ayat mo. Di ka pa'y lang amin nagdaton kan kuana. Pampanunutok mo't dayta. Pampanunutok ngamin. Amangan nuan niya ti bagana. Kat nabiit kami pa'y anagamam mo. Ha? Mabainak mo't kan kuana Amangan ngamin. Nuan niya pa'y ti panunutan na kanyak. Ay, mas dawak nga rod. Inaram adagos ti kasinsin ko. Ay, naangaw mo't at talaga ni gasat anya. Iti kinaado ti lalaki ang mabalin na nga aklonan. Ti kasinsin mo pa'y laeng mo't. Uwan nga rod. Isuan na sakit at talaga tinakam ko. Agyaman ako na ya. Tapinat gam ti awis ko kan ka. Awan anyaman na, Brando. Ay ayatan ka wanay, Sunshine. Ikarik, saan to Apolos nagbaliw ti panagayat ko kan ka? Ay ayatan ka mat unay-unay. Manipod na gamam mo ta. Sika tinagbalin nga inspirasyon ko, Brando. Tangay ay ayatan ta ti tunggal maysa. Sapil ako mata umanugot kay ti kayat ko. Ha? Di ka man tanagan. Takdarak ti aramidan ta. Oh, ape akas ta ti langam, friend. Kalkalpas lang ti dejo ka ni Brando Ngam kas la malidliday ka. Ha? What's wrong, friend? Awan, friend. Adala pang panunutak. Ay, wan gayam. Kumusta nga iti dua nga aldaw a panagbantay mo iji pwesto? San na ka di asinaludsod ni Auntie Irene? Siyempre, nagsaludsod. Anya iti bagam. Anyangay ko, ma. Tungpal bili nakmat kan ka, Imbagak nga da napatag apapanam. Hagyaman mo kasta. Kumusta mo't ni Manong Oliver? Nagtrabaho ka di? Nagtrabaho. Iso ti kadwak iji pwesto nagmalam. Insan, kumusta nga iti panag-date yu kan ni Sunshine idi namin san daw? Siyempre, nag-enjoy kami Nagpasyar kami jay beach. Nasaya no kasta. Sika ngay, kumusta mo ti panagtrabaho mi jay palengke? Nasaya at latamat, insan. Awan parikot. Ala, amay ka. Mapantaman kid di mga ni Jerwar. Siyak ti makam mo. Sikalatan, insan. Kaslawan ganas ko arumwar ita. Kaya't ko ti aginana. Anya? Imaya, gaputa di mo sungsung-batan ti awag ko. Oh, apay adi kasi marak. Ha? Akwa, adang amin na panak. Sana bale? Sumrag ako ninton bigat. Katwan Mabait man lang. Apay akas tati langam. Kaslag parparikot ka Ha? Agdadagsan ka. Uwan, friend. Anya? Diyak amuno niya ti aramidag. Mariribukan ak. Kinapudno na. Nagapuak ita iti doktor. Kat talaga masikuga ko. Ay. Anya ka din day nga inararamid mo. Diyak amo na niya ti ibagakan ka. Beverly. Kat, amo ka din ni Brando day toy?
Saan pa'y nga rod? Ibagak pa'y laang kan kuha na inton agkita kami. Anya? Ibagam kan kwa na, tapno maamuan na nga adda obligasyon na kan ka. Awanan ka itibain. Imayak. Gaputa di kamutan mauray nga agawid. Nanang, Masikog kamut gayam. pakawanan na ko mananang. Nakababain ti kasta nga inaramid mo. Nangruna kadaantem nga ay rin at tumultulong kan ka. Nanang, Kahit anya ti planom ita. Sa dino ti ayan ti ama ti sikug mo. damat lang di ti syudad, nanang. Ammo na ama sikug ka. Saan pa ay? Ibagak pa'y laang kan kuha na. Jak ammo kan ka. Noan niya ti pinampanunot mo. Uy, nagmayat ti isem mo ha, insan. Wana, insan. Nagchat nga ni Rosie. Tisigod akayan ayat ko. At dagaya man dito syudad. Ha? Ibagbaga na nga rod nga agkita kami to inton malam. Anya? Makisinarakak man kan kwa na. Yung pangasim di mo ibagbaga kini Sunshine. Anya? Basta di mo ibagbaga kan kwa na. Agyaman tay manugot ka nga agsarak ta ita, Brando. Apay, Idikalman ka pa'y laang nga awagan. Ngam dinak mo't sungsung-batan. pasensya ka na. At dang amin napatagan na panak. Anya ti ko na maibagam? Brando, masikugak. Anya? Itatanaam mo, pangaasim ta saan ka ko mga agbaliw. Akas iti kanayon mo nga ingkari kanyak. Sanak pa anak kasagana. Agad-adal tapay lang. Kan may sa, ado pa'y ti arapahap ko iti biyag. Ngam saan nakaraman ti panagbalin ko nga ama. Kawanan kay tibain. Kunak no napudno ka kanyak. Ngam saan mo't gayam. Pasensya kan, Sunshine. Kan may sa, jak ba't masigurado no siyak talaga ti ama ti sikog mo. Anya ti amok, no ni gayam Oliver nga insan ko. Anya! Anya ti aramidan. Brando, masikugak. Anya? Itatanaam mo, pangaasim ko matasaan kang agbalbaliw. Akas iti kanayon mo nga ikari kanyak. Ngam, sanak pa anak kasagana. Agad-adal tapay lang. Kan adu pa'y dagiti arapaap ko iti biyag. Ngam saan akaraman ti panagbalin ko nga ama. Walang kay tibain. Kunak no napudno ka kanyak. Ngam saan mo't gayam. Pasensya kan, Sunshine. Kan may isa, jak mat masigurado no siyak talaga ti ama ti sikog mo. Anya nga iti amok, no ni gayam Oliver nga insan ko. Anya, kalpasan ti amin. Kastoy ti ibagam kanyak. Pasensya kan kunak manen. Ngam sa anak pa anak kasagana. Diyak amo no niya ti aramida kita insan. Ay, anya nga min tinararamid mo, insan. Impagarup kumitlakit din no nasaya at atao day di abrando. Ngam saan matgayam? Kunak no napudno ti panagayat na kanyak. Ngam saan mo't gayam. Kat, anya nga rod ti planom ita. Agsardang akpay lang agadal. Agawid ako ni Jibalay. Unay kan, insan. Imbes ang makatulong ka kumakada kami kini auntie. Ngam saan mat, tasikakit din ti pagparikutan da ita. Wen nga rod. Ngam saan na bali. Bumawi akto kadakwada insan. Anya? Kasta ti imbagam ken ni Sunshine, insan? Wen insan, jak pa ngamin nakasagana iti anyaman nga obligasyon. Nang runa, no obligasyon ti maysa nga ama. Anya? Ngam sa nabali, suportarak to ti ipas ngay na.
Ngam jak may kari, ama ipay ko amin nakasapulan na. Tawan pa'y mo trabaho. Narigat met, no daw atak amin kadananang kantatang. Unay kan, insan. Saan ka pa'y gaya man nakasagana? Ngam, kasjay ti inaramid mo? Ha? Insan, kaasimot ni Sunshine iti kastang inaramid mo. Awan maaramidak insan. Talaga asa anak pa'y anak kasagana. Ay, jak amo no anya ita ti ibagakken ka, friend. Agawid kay di lugar yu intun Sabado. Embes a diploma ti yawid mo, ay ngam saan mat? Anya kay nga rod, friend. Nagpidutak. Ngam, ikarigatak ti bumangon manan. Wan anya ngay nga rod? Nagsakit kanyak ti inaramid da di abranto. Ngam amok. Pagbabaw yan ng tumatlaang ti inaramid na kanyak. Wan saan asika tinapukawan? No dikat iso. Narigat man ti sitwasyon mo ita. Ngam amok. Kabailam da ita, Sunshine. Ha? Apay ngay may kadito'y dagus ko, Manong Oliver. Nadamag ko ngamin, nga agawid kan iti lugar yun ton Sabado. Isong ay mayak. Ha? Kumusta kan? Kastoy. Malidliday. Gapo iti inaramid day di akasinsin mo. Awanan bain. Anya nga ron ngay. At daditan. Tinapatag. Saan ang maipada ti panunot mo iti panunot na maipapan iti agbalin ng anak yo? Ha? Pasensyakan iti kasinsin ko, ha? Talaga nga minakas jay ti ugali na. Kaslabado, ti kayarigan dagiti babae. No naumaan na, sukatan na. Sana bali. Makarman tumot lang iti kasto nga inaramid na kanya. Kinapuno na. Saan kumot akanunungan ti inaramid na? Nga ore agkasinsin kami. Bagbaga akmat. Ngam, talaga akas jay ti ugali na. Ngam ala Uray kas jay ti inaramid ti kasinsin ko kan ka. Maamiris nan tumatlaang ti biddot na. Kahit agan-anad ka kumaakanayon, Sunshine. Anya ngay nga road kat addaditan, anak ko. Ay kat sangwamon Uwan nanang. Panagkunak kat kabaalam mo ti agtrabaho. Agtrabaho ka. Anusam. Uwan nanang. Talagang agsapulak iti panggada. Anus laeng anak ko. Awan mo't sa bali anam na maunta. No saan adatamot laeng. Agtinulong tang agurnong para iti panagpas ngay munto. Agyaman akunay nanang. Gaputa inaklundak latta. Nga uray kasto iti inaramid ko. Ala, di mon panunutan day ta anak ko. Pasensya kan, no kastaunay apungtot ko, idinaamwak amasikog ka. Normal lang day jay iti may nga inaakas kanyak. Maawatan kayo, nanang. Iso nga ita, ti panagpas ngay mo, ti panunutan ta. Ni, insan. Rabin, ngam imay ka dito'y dagos ko. Naggapuam. Nagsinara kami ngamin kini Rosie ijay taon. Anya? Wan insan. Ay na. Ad-damat na napimintas ni Rosie. Si kakit dimot insan. Imbis at ipanagpas ngay ni Sunshine ti panunutam. Saan mat? Ay, nikit din Rosie. Saan ko nga ayatan ni Sunshine? Pampalipas oras ko lang dayjay. Saan ko mat nga inayat itinapod no? Anya? Iso pangasim. Di mon ipalagip kanyak dayjay a babae. Anya? Andamanan sa bali a babae, itibiyag ti kasinsin mo, Oliver? Sigud akayan ayat na dayjay. Nagsinublian dalaang. Ay, na yun ti kinababairo dayjay a brando. Naimbag man, ta saan kayo nagpada iti ugali?
Ha? Si kakit di mat. Sa anak a babaero niya. Nasayaat no kasta. Nusyakla kumatiim muna ang nagaram kan ni Sunshine. Ay, kan nusyakla kumati inaklon na. Saan kumakas jay tinapasamak kan kwa na. Ay, win nga rod Ngamsan na bale. Anyangay nga rod. Nangaw tigasat. Dumtang tulat tamat ati para kanyak. Sa bagay. Iso nga inton mga sawa ka. Saan mong tong ararami don tikas, iti inararami ti kasinsin mo. Kaasila ang ti babae. Nalawag ka di, Oliver. Ay na anak ko, di ka kumaunay agbambanog. Madlaw ko ket kanayon mo't ti panag-overtime mo. Nanang, Sana bale, tadwata mo't nga agtrab-trabaho. Iso ano oras ko man ti panagawid, agawid kan kayat ko lang amin nga ibukbuk ti panawon ko iti trabaho, nanang. Iti kastingar aramidak. Mailiw-liwag ko tinapasama kanyak. Angam kaasyam ko maamot tabagim Ken saan anasaya at ti paayday ta, iti imot mo amaladaga. Nanang, Ay, di mong pampanunutan ni Brando. Ay, di nakaayayatan day jay. ha? No napudnukan ka, idi pa'y lako managawid ka kat sinurot na ka. Angam saan? Aging ga ita, awan ti Brando ang nagparparang. Nanang, Iso alipa tumunday jay alalaki. Amok, kabailam apadakkelan ti anak mo. Oh, si kamat gayam, Brando. Ha? Kaslad da ur-uray ma. Wen. Ur-urayak ni Rosie akaayan-ayat ko. Anya? Kaayan-ayat mo, kunam? Wen? Naimbag man ta maaramid mo ti kasta. Ragrag sakam ti bagim iti sabali a babae. Ngam di mo pinanunot ti kasinsin ko. Ha? Adda ka dito'y anagmayat ti biyag mo. Ngam ti kasinsin ko, agtrab-trabaho para iti panagpas ngay na. Anya kamutan a klase ti ama. Awan ser-serbem. Nasaya at na nakaawid ka mo't balasang ko. Wananti, awan ngamin allowance ko, iso ang nagawid Ay, kasta ka de. Kat, kaano man nanti pa nagsublim ijay syudad? Inton Lunes, anti. Ay katuan Ay, umay kanto ijay balay tasarong karamot ti kasinsin mo. Wananti, talaga nga umayak. Day tangamintiin message ko kankwana, idisakbay nga agawid Ay, kasta. Sige, umay kanto nga rod kaanakan. Adda kami latta ijay balay inton bigat. anya ti kuna? Adda manan sa bali akaayan-ayat ni Brando? Wan insan, Rosie ka no tinagan na. Anya? Day tamot ti kuna na kanyak, idi na minsan anasambat ko. Ti awanan bain? Ala, bay amon insan, di mon panunutan no anya pay ti aramidan na iti biyag na. Saan nga iso ti lalaki ang maikari iti panagayat mo? Addan tulat na. Nagsakit lang kami na panunutan. Inayayat ko itinapudno. Ngamlin ko naklaang. Nasaysaya atin day jay. Tanakitam adagos ti pudno nga ugali na. Sa bagay mo't ket di Iso abay amon insan. Lipatam kit din. Insan, agawid akman na ni Jel lugar tayo intun umay alawas. Kasta? Saan ka kadimot nga agawid? Saanen? Awan mo't lati aramida kay Jay. Sa bagay. Kat, kaano ka nga ngagsubli? Dual daw ko lang ijay, insan. At ang amin klase ta inton Lunes. Isong agsubliak matla dagos. Kasta ka di. Ang gaya minsan. Apay nga takas to'y tiriknak.
Apay, insan? Jak makaid na. Manon alawas sa kastuyak. Sa Ni. anak pa yan na makaturturog iti rabi. Ay sos, insan. Amangan kid dimat, no adda parikot mo. Awan mat. Awan mat parikot mi kini Rosie. Kan awan mat parikot iti balay. Apay nga ron nga akasta ka. Ayun gaya, insan. Itaabulan ti panagpas ngay ni Sunshine. Saan ka di? Ha? Ay, nalipatan pa yan. Wan nga agpaison niya. Insan, uray italaang. Sarong karam kumamot ni Sunshine. Amangan no dahi ti makagapo. Asaan ka ang makaturturog? Hello? Asino dahi toy? Hello? Manong Oliver? Siyak daytoy. Ni Sunshine? Pasensya ka na. Si Kagayam. Barong amin ang number ti inaramat mo. Wan, nagsukatak namin. Kumusta ka magtan? Ayos latta. Kastoy. Tuloy latta ti panagadal. Uray narigat. Kabaalam dayta. Wan gayam. Imawagak. Taibagak kumakan ka pakibagami ti kasinsin mo. Nga daak ita dito ospital. Ha? Amano kayat na ti umay sumarungkar. Kasta? O sige. Awagak ti kasinsin ko. Ibagakan ko na. Agyaman ako unay. Diyak namin makontak ti cellphone na. Kan uray ti messenger na. Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Ito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Ne, Sunshine. Si Kaman Gayam. Pasensya ka na. Barumot ngamin to'y number ng inusar mo. Wan, nagsukatak namin. Kat, kumusta ka magtan? Ayos laeng. Kastoy lata. Tuloy lata ti panagadal. Uray narigat. Kabaalam dayta. Wan gayam. Imawagak ta ibagak la kumakan ka. Apakibagam iti kasinsin mo. Nga da kita dito ospital. Ha? Amano kayat na ti umay. Kasta? O sige. Tawagak ti kasinsin ko. Ibagakan ko na. Agyaman ha. Diyak namin makontak ti cellphone na. Kan uray ti messenger na. Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Agyaman manan Oliver. Sige, Sunshine. Taibagak iti kasinsin ko. Oh, siga magaminsan. Rabin, imay kapailangan dito'y balay. Insan. Adda napatag nga ibagakan ka. Anya dayta? Imawag kanyak ni Sunshine. Di nakakano ngamin makontak. Imblak ko ngamin. Apay ka di? Adda kano ita iji ospital. Anya? Insan. Apay. Nalipatam ka di. Nga ita ti expected abulan. Kan pet sa ti panaganak na. Sikagit di matinsan. Saan mo't adag ita ti pampanunutag kat? Kan may isa, saan kon nga ay ayatan ni Sunshine? Tapno laglagi pagpailaang dayta. Anya? Awan gayam, amang ano nawaya ka ita. Tapay, insan. Tangdanan ka. Mapan ka ijay ili da itamot lang. Itulod mo ti kwarta nga aramaten na iti panagpas ngay na. Kan adadag iti ginatgatang ko idi pay lang nga usar ti ubing. Anya? Diyak namin masango da kita pambanag. Adda na patag apag nami kini Rosie ita. Di ka madanagan. Saan mo't alibre ti aldaw mo? Tangdanan ka. Kunak man no inawagam ni Oliver, insan. Wan insan. Idi kalman pay laeng. Ngam aging gaita. Awan pay laeng ni Brando. No da plano na nga umay. Awan at talaga day di alalaki. Kasla saan nga excited ang makakita iti anak yo. Wan nga rod. Ngam anya ngay. Nagrigat mo't no ipilit ko nga ayatan na kami ti anak ko. No awan mo't at talaga ti panagayat na kanya. Umay laday jay ta makita na. Pagsasawa ka talaga. Awanan bain alalaki? Awan pa'y panangisakit na kada kayo nga aginana? Ala, huston insan. Tinapatag kanya. Kat naipas ngay kunti anak ko. At dalatakan ko na no umay sumarungkar. Di agyaman nak. Ngam no awan.
Anyay nga rod. Dayta tijak kayat kan maminsan, insan. Nakasingsingpet ka ngamin unay. Ha? Sursurwam met ati agungat no maminsan, iti kasta, saan da nga abuswan ti kinasingpet mo. Ay na, nagwapo mo tanda ito'y aka-anakak. Iso na laeng, tasan nga imay ti amana. Ayos lang kanyak. Awan parikot. Tinapatagkat amuna nagpasngaya kon. Sa bagay Awon gayam. Etoy. Kwarta. Ipapaitid ni Brando. Imbag lang ausar nyo dito ospital. Kan para mo tan iti vitamins yo. Agyaman ako unay ha. Awan nan yaman na. Awon gayam. Kaano kayo ngay arumwar dito ospital? Inton bigat. Kasta ka di. Awan pa ka kumikumak ita. Gaputawan pa yung klase me. Kaduan kayo pa dito ospital. Baglang adda ka sinublat ni Melissa. Ngagbantay kan ka. Okay lang kadikan ka? Wen, okay lang. Awan parikot. Katsapay la kuma. Tadi na paritan. Ay na, agyaman unay, Barok. Agyaman iti panang tulong mo kada sunshine. Manipod iti ospital, aging gaan nakaawid na dito'y balay. Awan anyaman na, nana. Wen gayam, sa dino ti ayan ti kasinsin mo ita. Ken apay adi man lasim marungkar. Uray kumustaan nalakuma ti ubeng. Kwa, nana. Makumikom lang amin. Iso asya kong timay. Kasta ka day. Pasensya kayo na, nana. Asan na bale? Umay tumot lang ang dayjay. Ngam, saan pa'y siguro nga ita? Ngam, masigurado. Umay to. Agyaman ako unay iti oras mo kada kami nga agina, Manong Oliver. Awan anyaman na, sunshine. Iso na laeng. Tanas kan nga agsubliak ita ijay syudad. O sige. No adda ka sa pulam. Umawag ka lang kanyak. Sana bale. Available lak para kada kayo iti anak mo. Mababain akon kan ka. Sige. Kat agyaman akmanen, Manong Oliver. Nayen day nga insan mo. Huwan nga ron angkal. Jakman amo kan kuana. No apay akas jay ti aramiden na. Siya konti mangibagbaga. Agbabawin to day jay iti udi na. Angkal. Di na pailay pa may sa ti oras na kadagiti aginana. Ay, maaramid na pailang mo ti agbabae ti awanan bain. Angkal. Maranaak kumaday dya abrandaw tabagaak. Talaga akurang ti pamagbaga dagiti naganak na kenkwana. Imalalaunay iti inana asan nga agpampanunaw. Anya? Anya ti kunam insan? Masigugmutan ni Rosie? Wen insan. Kinapudno na. 2 bulanan ti sikog na. Anya? Ay, unay kan insan. Kasano daytan? Parikot ko nga rod. Ibagbaga dagiti kakabsat na. Ngagkalaysa kamin iti kabiitan na panawen. Kasano ti panagadal mo? No choice, insan. Sumardengak pa lang. Nasken ngagtrabaho ak. Gaputa maluglugi nga minan ti negosyo ni nanang. Iso abasitan ti kwartangit itadda kanyak. Anya? Mariribo ka na kati sitwasyon ko ita, insan. Kabalam dayta, insan. Inaramid mo. Iswarum bang nga mo mati aramidam. Oliver, agi na nakamot Kasla itay pa, agbumpunag ka itinatong. Ay na. Ayos laeng. Sikagid dimat. Nakaskas tao man. Agtrab-trabaho ka iti Saturdays kan Sundays? Kan naku na diyan ni Sunshine, yung umay ka pa iti malam dito no iti weekdays. Anya? Imbaga na daytakan ka? Katuan, amumutan diyan ni Sunshine. Maritis matlaan. Ha? Anya?
Adan sakit di kaayan ayat mo Nakaskas daaw ngamin ti kinagagat mo ita. Ah? Si kakit dimat. Mabalin la tamat nga gagat. Nga uray awan kayan ayat. Sana ya? Tapno makaurnong iti kwarta. Sa bagay matkit di Ngam no addaman kaayan ayat mo. Maragsa ka na para kan ka. Anya? Agkalay sanda Brando kan ti kaayan ayat na insan? Wan ka no, insan. Ti awanan bain a babaero. Talaga nga intulang nan ti kinababaero na. Kunamat lang no gwapo na amin ang gwapo. Ha? Ay na insan, saan ka kumaamasak-sakitan gapuken ko na? Lipatang kitin. Insan? Awan serbi ti lalaki akasken ko na. Amok akabaalam apadakkelan day ta anak mo asikalaang. Saan ka di? Wan insan. Anya ka lakit din na Strong day ti kasinsin mo. Kunkunak matlangkit di. Amok matkat nga agusto kan ka di kasinsin na. Ha? At sino tidak nakamatam? Sino kumapay ngay? Ni Oliver. Anya? Ay sus, di kan aging didi. Asaan mo amadlaw? Ngamin, obvious insan. Ay na, anak ko. Di mon pampanunutan day dya lalaki. Nanang? Awan apulos tinasayat nga impay nakada kayo nga agina. No saan asakit tinakam. Iso adi ka kumamasaksaktan ita an amwam nga agkalaysadan iti kaayan-ayat na. Nanang, sa anak ang masaksaktan. Kinapudno na. Maragsakan para kankwana. Ha? Maragsakan gaputan na sarakan na mutlaangan ti babae akap-kap na kanna. Ti babae ana ikarikan kwana. Awan ti rumbang apakapasakitak nanang. No idi kat masaksakitanak. Idi laang dayjay. Nasaya at nukas ka, anak ko. Patsyek, dumdang tumatlaang tinapudno nga ayat para kanya. Husto ka, anak ko. Ay, naangaw at talaga tigasat. Numaminsan, sumangbay ti ayat iti saan a husto a panawen. Ken iti saan a husto a tao. Ang mangnamnama ak anak ko, nga addan to napudno nga ayat adumtengken ka. Nupay naangaw tigasat. Hello, ading ko. Hello, Manong. Imawagak, tadamagag ko man, agawid ka ita dito'y probinsya. Ha? Adda ko maipagatang ko kan ka. Kasta ka di ading ko. Ang pasensyakan Diyak pa'y makaawid ita. Adda na patag-apapanak. Ha? Di ka madanagan. Into no may alawas, ti panagawid ko dita. Kasta ka di? O sige, Manong, agan-anad ka nga rod. Agyaman na, ading ko. Agan-anad kayo dita kan ni Uncle. Okay kami lang iti anak ko Manong Oliver. Awan parikot kada kami. Ngam, agyamanak manan iti oras mo nga imay. Tapno sarungkaran na kami. Awan anyaman na. Kunak manan kan ka. Basit laaba nagdayta para kanyak. Diyak amo no kasano ak makasubad iti kinaimbag mo kada kami nga agina. Diyak pulos ekspektaran ang maaramid mo kada kami ti kastoy. Iti laksid ti naramid ti kasinsin mo. Di mon panunutan day jay. Kan may sa... Saan ko nga raramidin day toy. Tapno ekspektara ka subadam to. Agyaman ak unay Manong Oliver. Nakaanos ka unay kada kami nga agina. Oh, sunshine. Apay ang nakaisum kalatan ang nakakita kada kami kan ni baby. Makaisa maklaan. Gaputadyak namnamaan, nga tikas kan kaabaro, kat amo na ti agawir iti ubing. Ha? Sika talaga. Tilay bagbagam. Nagsarming kaming tupay kan ni baby. Nakitak ti bagi ka. Kat,
Bagay ko ti agbalin nga ama, no bilang laan. Ha? Amom sunshine. Amin alalaki. Kabalan dati agbalin nga ama. Ngamdag iti daduma nga ama. Irresponsable. Ha? Isu ano bilang tagdato na ka. Sapay la kuma, tadi nakpaayan. Anya? Ay ayatan ka unay-unay. Jack ilibak, nga di pay laeng. Nagayatakan kan. Isu na laeng. Taino na anak ti kasinsin ko ang nagdaton kan ka. Kat isumot ng tinaklon mo. Oliver? Nangawa talaga ni Gasat. Datatiin mo na anagamam mo. Ngam ti kasinsin ko matinaklon mo. Ngam awanan day dyan kanyak. Tinapatag. Kat nuaklonan nak. Sapay la ko mata di nakpaayan. Sunshine. Kinapudno na. Jakmat ilibak. Nga idi pay lang kat nakarik na akon iti ayat kan ka. Isu na laeng. Tadi kamat na uray ang nagdaton kanyak. Pasensya ako man iti dayjay nga inaramid ko. Sunshine. Mabainak ita mga klon iti ayat mo. Gaputa sa anak kon akas iti sigod. Addan anak ko. Saan alapod day ta para kanyak? Tapno ayaten. Kan ipatag kayo nga gina. Iti kaano man. Saan ang nagbalin a parikot kanyak day ta? Sunshine. Ay na, maragsa ka nakparakan ka anak ko. Nasaya at matinaklon mo ni Oliver. Nanang, Awan ti makunakkan ko ana. Gaputa makitak mat anasingpay. Ay, sapay la ko mga rod. Tasaan akas iti kasinsin na. saan na mapasamak day tananang? Ngamin, sipod pay. Amok nagduma day ti ugali. Isu na laang tani Brando ti imo na nagdaton kanyak. Ha? Awanan day jay nanang. Napalabasan day jay. Tinapatag ita kanyak. Kat tilaangan anak mi. Ay na, ang haba naman ng hair ng pinsan ko. Sika talaga insan. Tila ibagbagam. Ay na, kiniligak insan. Napanunod ko lang nga niya. Naangaw at talaga ni Gasat. Ha? Apay anak ko nam day ta insan. Gaputaag kasinsin da Brando ken Oliver. Ni Oliver ti imunaan amom. Ngamno apay ngamin aday di Brando a babaero ti inaklon mo. Kas itin ako namon, naangaw at talaga ni Gasat. Ngam, worth it mat ti panagangaw na. Gaputa kalpasan ti ado asaam iti napalabas. Adda ni Oliver anang ipaay itiragsak kada kami nga agina. Wow, kinikilig ako. Sikat talaga. Ala, umay kakit din niya kusina. Adain sa ganak a merienda para kadata. Saan aday tak kilig, ti bagbagam dita. Ay na, maragsakan para kata kayo, Oliver. Agayan ayat kayo gayaman, iti gayam ko. Wan, Beverly. Jack ni namnama day ta mapasama. Ha? Naangaw mat ni Gasat anya. Di pay lang amin sika tinagbalin nga ama di anak na. Saan ada di Brando nga ari ti amin a babaero? Hay, una yan? Sika talaga. Katuray man saan asyak ti amana. Aramidak ti pagrubangak, kas amana. Uy, dagitaman. Malas man ni Sunshine iti damo nga ayat na. Swerte mat itakan ka, Oliver. Apag iso, o madali mat ti panagturpos mo. O, di agkalay sa kayon to matan. Ay na, manulangan na bulan ti urayan ka na kan, aggraduar kan. Wan nga rod, uncle. Makaisamak amang pampanunot, itirigat ko iti kalabas. Masuportarak lang ti panagadal ko.
Kasta talaga, kaanakan. Anyaman, dagiti rigat ang napasaram iti kalabas. Awan dagi jayan, gaputa makita mo ti bunga na ita. Un, Uncle. Bulan lang ang ti urayan, makaturpos kan. Kalpasan na, pulis kan tumetain. Sapay la ko mga rod, Uncle. No inangaw naktigasat, maipapan kan ayat. Sapay la ko ma. Tadinak angawon iti kinapulis ko. Sana mapasamak da ita, kaanakan. Mamatiak akabaalam nga ipasa ti rumbeng nga ipasam. Awan imposible iti kasken ka, Oliver. Congratulations, manong ko. Proud ak unay para kan ka. Agyaman na kaading ko. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko iti daytoy a panagbaligi ka. Congratulations, Oliver. You made it. Sunshine? Oh, apay mas tao ka. Ato'y ti regalo para kan ka. Agyaman ako na Kunaklakit din, no saan ka ama ka umay. Sana mabalin sa anak nga umay. Si Kakit Dimat. Importante daytoy nga aldaw para kan ka. Iso ang nagpasyudada. Agyaman atay may ka, Sunshine. Awan ang yaman na. Congrats manan, ha? Oh, si kamat gamti masabat ko insan. Ngun insan, Dandani di ka na ilasin. Gaputa manumatan atawan asanta nagkitkita. si kakid di mat insan. Siyaklat tamot ani Oliver akasinsin mo. Kumusta kan nga insan? Naimbag ka pa ita, Sir Pulis kan. Ha? Ayos la tamot insan. Mabalin mo la tamot nga ituloy ti panagadal mo insan. Nulakid di ta interesado ka. Saanin insan? Awanan ti panahon ko nga gadal. Pamilyado akon. Awan gayam, kumusta kayo matan ka ni Sunshine? Damag ko a plano yun ti kalaysa. Un insan, kinapudno na. Plano mi, kalpasan ti 2 bulan. Iti kasta, makapag-graduar pa'y. Kaya tagalay sa kami matan. Insan, agyaman ako na ya. Agyaman ak, tanasingpat ka talaga. Sika at talaga ti kagasat ni Sunshine. Saan kat asya? Maragsakan ak unay para kan ka, friend. Ha? Manulangan alawas, agturpos kamatan. Wan nga rod. Kasla kaano laang idada aki di probinsya nga agaw-awir iti anak ko. Kasta talaga. Awan imposible iti tao nga adarapap na iti biyag. Akaskan ka. Pudno day ta anak ko nam. Kan gapumat lang iti tulong ni Oliver. No saan nak atinulungan, tapno ituloy ko ti panagadal ko. Saan ako mamat ang makagraduar itatawan? Swerte ka talaga kan kuana. Ngamin, awan makunak ka ni Oliver. Congratulations, Sunshine. Congrats, Manang Shine. Ay na, agyaman ako unay kada kayo. Adto'y ti regalo mi para kan ka, Manang. Ha? Ay na, thank you manan ha. Awan anyaman na, Manang. Nakaragragsak kami unay para kan ka. We're so proud of you. Gusto ti kabsat ko. Proud kami para kan ka. Manmano ti inaakas kan ka. Nga igidan na ti panagadal na. Kan ti panagbalin na nga ina. Oliver, Ala, gusto ti drama tayo. Nakababain. Ado pa iti tao. Ituloy tayong to ijay balay. Maminsan pa'y friend. Kablaawan ka manan. agyaman ako unay friend. Kamaudyanan na. Nakagraduarak mutten. Nalpas amin ang arigat ko iti panagadal ko. One friend. Manulaang abulan, makatay ka iti board exam. May sakan tumatan ama ko na amanursuro. Ay, sapay la ko matakasta, friend. Awan imposible iti kaskan ka, Sunshine. Amom insan,
Nakaragragsakak para ken ka. Insan, Nakaragragsakak ang makakit-kita ken ka ita. Natungpal mo amin ang dagiti arapaap mo iti biyag. Manulaangan abulan. Agkalay sa kayo matan ken ni Oliver. uwan nga rod insan. Kasla, nagbiit ti panawanan niya. Wan nga rod. Angam husto laang tapno agkalay sa kayon. Kablaawan da kayo, Oliver kan Sunshine. Agyaman kami unay, Uncle. At yaman kami, Uncle. Sapay la kuma tamataginayon ti ragsak ti binukelyo a pamilya. Agyaman kami, Uncle. Ala, ragragsakin tayo daytoy ana isang sangayan nga aldaw para kada kayo. Ay, congratulations, anak ko. Agyaman kami, Nanang. Agyaman kami, Nanang. Ay na, sapay la kumatag na na yun tiragsak yung agasawa, anak ko. Kan ad-upay ti bendisyon adumtang kada kayo. Insan, apay nga itakalaang. Insan, Sapsapulan ka idi aldaw ti kalay sami. Ngamawan ka. pasensya kan insan. Sana kay may, gaputan na laos ti bain ko. Mabainakan ka, kang runaanan kini Sunshine. Si kakit di mat insan. Anya kumangay ti rumbang apagbainam. Awan rupa nga isarang ko kada kayo. Ha? Mabain na ka talaga insan. Iso nga itaak lang ay may. Pasensya ka na. No itala nga itid ko ti regalok. At to'y ti regalok para kada kayo. Sika talaga insan. Ang mala, agyaman ka. Kan insan, di mo kuman panunutan tinapalabas. Napalabas na dahi jay. Panunutan talatan, nga iso tigasat tayo. Insan Oliver, Naangawa talaga ni gasat. Isong aklunan talatan, insan. Agtalin adlat ta kuma. Tinasaya at kan naragsak, alinangan tayo. Anya nga, Sunshine. Nakasagana ka din para itilet mo. Uwan, nakasagana akon. Ngam, madandanagan nak. Ngam amok, rik na dayto iti ag-exam. Kabaalam day ta, si kapay. Apag iso, awan trabaho kita, kaninton ka ni kadwa. Iso akaduan kang agpasyudad, para iti panag-exam mo. Agyaman ak unay. Awan anyaman na, bakit? Basit labanag day ta. Agyaman ak ha. Naawan ka amang tultulong kanyak. Diyak amon. Di mo ibaga day ta. Isaganam kit din ti bagim, para iti panag-exam mo. Ay na, di ka madanagan insan. Amok ka ba alam dayta? Si kapay. Sapay la ko mga rod insan. Maipasam dayta. Dakkel ti panagtalagkukan ka. Si kapay analaing iti academic ti agdanag para iti panag-board mo. Saan lata maliklikan insan? Adala ta panagdanag ko. Kabailam dayta ko naktumat. Iso nga awan pagdanagam. Agyaman nak insan. Ay na, nakaragrag sakak lakay. Nakapasa kita exam. Kasta ka di? Ay na, congratulations, bakit? Agyaman ako, nay. Naragsakak para kan ka. Kamaudyanan na. May sakan, anay a maestra. Saan ko anaragpat daytoy? No saan agapukan ka, lakay? Awan anyaman na, bakit? Naskan nga ron nga agsagana tayo. Tag-celebrar tayo iti panagbaligim. Oray saanan. Tinapatag, nakapasaak. Saanan anaskan dayta sagasagana. Di ka madanagan, bakit? Siyak ti makamu iti amin. Para kan ka daytoy. Ragsak kumuten. Aselebraran daytoy. Apagtang iti biyag mo. Oliver? Bay anak amang ipariknakan ka. Nga amin na panagbaligim. Kat pakaragsakak mat. Ditan papagayam, tinaggibusan, te seryetayo ita alawas, anapaulwan.